Kamekhalia Weightlifting Association MWA chirup ikre lang wa kayung kre kam o District Sport Officer West Giant Hill District depen tipat ba ki wa ka second Mekhalia State Weightlifting Championship dauman komentu snem hajwai hak arpon rutri unai chipau arhajar arpau so hayung wali kedor bar chnang pepale. Kamte niliang Donald Rembai Presiden Kamekhalia Weightlifting Association hawa kalam jak wathok khubor da khut kentu kersu yagi khon khandro khlot karilom jaintia kamtam ki wana chnong juai wo mi ya chimbenta ki hagani ka jayele ki ko wasngau suk wei ko wada bana namle hak Olympics kam juk Asian Games. Do ongo wakamaman katte dang du widon hinari lom jaintia o yele ki weightlifting uwa pertuj u Fabrigas lengdo na kachnong Rembai East Giant Hill District. Idang wakwa penman yakni kejele ki hajwai ongu to wa house nem arhajar arphausan ya Kamekhalia Games le da penman hajwai kam te kwa bhagi umi bun ki wana jwai wo chimbenta hagani kejele ki dapen genmu le wana ka first Mekhalia State Weightlifting Championship wa penman hanong po da yo ki bun ki kena wa mi ya chimbenta ha Kamekhalia Games arhajar arphauso. Penti bule wa chua ka sngi wo penman ya kani ka lempung daw em chua ka penyunong muna na mo ka demo hak arpau santri unai chpau arajar arpau so yo sikai ka mon irukam chimbenta ha kani ka jayele ki wadaw penman hat pepelehi niliang u District Sport Officer ukrubok pasa wada em lang ha kani ka sngi le o pdiang sngaw bahau yewan kani ka jayele ki ha kani ka district wei kularo wo ya kre lang hejo ipor na jerong wa kentu yaki khenro khlot wo ya chimbenta khud haro o yaki pajba wo wan pajki ne bahak kani daman haro ko Olympic sports heya kelam wa kabai u Fabrikas lengdo kada UP lengdo khana ko wo khon yongka na do irta wa khat arsnem das dang yele ki weightlifting u wei ha Kamekhalia Games wa chimbenta o ini wadap le de yo o hewa ar ipoi chimbenta o kam gani ka jayele ki la to ka hi wa penchlur yo hadin wa yo ko ye khlan bor wa MHO kam te da pha lai sikai go o hadan Bosco Shillong wa MO coach wa sikai kam te komen go wa isap wa yo go o man sikhet i wa jom we kat tele MO cha sikim wo chimbenta ha kam gani hi ka jayele ki nei benta wo tibra bania chuchu he to wa gani ka jayele ki ye ki pajba upon ha kini ki number pranyau ar khande ar not khande iwi wa pranyau le not pra le nyau so pra so na yigi le email ha weightliftingmekhalia@gmail.com dem lang le ha kani ka sngi wa Anthony Kharna your joint secretary ka MWA wa kiwi ne apa juai district juai ban le in a second weightlifting competition yang state kan lang apa juai dengan wer ki kena baro na po juai kamtam na po juai ngi padon player apa meglia ngi nang tong iwi bag khalais nam na po larmbai tengi kerpat bagi player kin subak ni wan chimenta bang ni chnak pentai ya kena kejingla kai kalau gawe kejingla kai kepada long ka ba sautunat babat ka ba la pau apa Olympic ro te ba kena ke weightlifting ka ba la pau ba ke India ka Asian Game te ngi kerpat ba haka atndo trek bela bispo kan salong ini state championship ka ba ar po juai te hangning idon lang bari isar na po iso sports iban ya trailang batngi te ngi kerpat ba sabab pinyawan khnang khamtam ne ke area jeng juai ma mangne mencimenta kin sadan na po garo na po west garo bat na po Shillong na po Ribhoi te klampep ba ngin expect bakin bun na po juai mencimenta ya kane na ma galang ne kalam kajing sedang po juai ka de gaset banung tong tam debat kene kalau we kum kajing lagi nginyo ki player na po juai ba kan chimenta ha ka Mekhalia Game ka banlong ha po juai te tadaw ko ha ban pen i kane boleh ngi warai kane state championship ha po juai kenang ba kanlong kum kawe kajing pen i bukan kajing la kai ba kuno pen la kai weightlifting ha po ka Mekhalia Game te kane de we ka lat ka lenti ba ngan chimenta kane kade we ka kajing la kai ka ba ngi dong kam ki kena ki ba nang kamret karta te bat ka we ro ba ukur cah pok Mekhalia ngiladon te ngila hi ban i haikai ya pisia banwan cimenta bahka absan trek ngilaan peni ke demo te kemtai ngan IT no isar jongi beni ajeng kran nge na dia survive pi sport district jongi ko pila pelai ke por supi ban ya wan bat ngadap dari segmen ya ka rai jongi ban pelong ya kan ka second state championship jongi weightlifting ke ban long pok ni district hakani ka Dorwas nong pepeli
dengan negliang jonga kum district sport officer jong kini district ngakular ba ngan ai ga kiti kemon kadiang kejing yarap kat kum kabor jonga banya don lang wat pi banya pait lang kejing don kam kat ki badon kam badro ngakarpat yakki paipa jongga West Jaintia Hills bakin sioba paniwan ban paikai kini kejing lek kai ke balong thamai hapo di district jongi ke weightlifting magane ke dei ke Olympic sports na tharai fi la ite pi babon ki na India khamtam na do na Manipur la don ki ba sipenta hapo ke Olympics de kini ke dei ke wei ke kabuk siar ke bangin yasem ngakarpat yaki kena senrang kentai ba finwan haka arkusan bat arkon rinterik kaban long yakni ke state championship haba haka arkusan terik kan long ke demo wakin peni kumno ka kan long gani ka ka rukom yelek kai jong kene ka weightlifting pada ka arkon retarik pat kan long ka championship kumba ong presiden mene kinwan ki nong simbenta na district baper apo ka state na do na tura na William Nagar na nongpo na Shillong bat kiwai te ngakarpat ye baro ki paiba jong ka snong na do ki school snong baper di colleges Bafinwan ye simbenta banya donlang ban sakhi ye kini ka weightlifting championship ka ban long hak arpon retrik tene kumba ong mene nga nagliang office ni don rangkat bat ka mekla weightlifting association kenang ba kini ka tournament ka ban wan kan long ka ba yai be ranti bat ka ba mdon ka jingwit hakidong kliak tang kita keteni ka blai support pori boy te kane ka jingstang ja ka weightlifting ro ka dina pori boy te ngam sang ada player wala simenta ya kane ka North East game ka bolong ka Manipur aja karpra tendang tu ngade ban lakai satai ngawan man peni lakai no ban bat member ha ka megala weightlifting ban bat ku member nomor bagi bakane ka jingla kai ka de ka dong ka don ka future yang tagi kena bakade ka Olympic game bila bani okam yo jam te takadau nga pelong ka banungkong ni pelong hi ponong po ya ka balada ko na Disember arjar pulai te kane ka baar ngi la ship no sajuai namar ba ngi kwa ban peni hapo juai ya ka jingil kai weightlifting kalong kumno kana mo tintip ke dibon page ban kata yo bar ya ka weight kumno ban tintip ban peni la kai te khamtam na pimpet ya ka tiar ban page matpat kenum sathu ban la kai kane tadau ngi kwa bakin wan ha ka arsan trek ban page ya ka kum peni hikai mangi ke demo ban pensasi menta ka pindu trek tengi kwa ba ha ka megala game bat ba na juai ngi yo ki player ki ba klan ba ki ba yo medal hero kumba ngi yo sport tura tengi expect mendan tura ne layo medal na sport tura tengi expect mentar ba kane ka medal bakin sadon ki kena ki bana juai ki la ban job ngimla ban tip ya kata ki kilong ba kumno ha bangi 4GE ba ki la kai tenga ko khnang me penwan chane ba peni la kai ngi la karmen ni ba na po juai kin ra medal long kebun ro po riboy maka weightlifting ke jing sedang ka ding po riboy te hapo riboy mengilong tengi sidon tak kendiat hapo selong te bangi lalong adaban ma ya ka cukup ila kai hadin la dan coach u anas hapo dan bosko te mentang hapo selong ila bun bagi player kembalong kapala dep ketua hapo tura ka megala game te kila bun bana selong na tura ngi layo tengi ladan kembagi kena ado arsan ngot ke bai ila kai sanpo tam Memang kat ni tanpa jantia tadang dia atau kenal pertut utau free bikas lang dok tapi ni tak kebe yang nang man napa jantia ulai represent ke Meghalaya ni te bhai le kam ki man dei kat i ni ki jual le ro jantia yang percelur lagi ki kon yang ki yang wan ki cekan ni ke game yang ye chim benta ki te dah ni Stang kono stang yang ni weightlifting, ada stang ars nemu. Te ada list nemu dah yo represent yang ni first state weightlifting. Te ada yo oleh ka Meghalaya game dah yo second position. Te ada tim UM lang ini pada level represent yang powerlifting Sasikim. Apa yo man ada kat viteri ada kat san. Te entah macam. Temukan ikan senem dah Kat sus nem te. Manwaro ini khanam tip umat duru yele ini ke game nga da yu rangai khononga manu emu ini sap talent man ini ampor klanyo menurut yu te pa u chini game yu man hois kiat u adu pol chini kam adon bosko Shillong don bosko
untuk coach Anastasius Ndongski ban riboy to asa jantiang im ni platform mo yo kan practice ti champion e bi je liang na liang jantiang i te hap sejauh pas silong